Kumbang itip bahagan kapor. Kladai kapor jong kirawan. Lane kinong it kwai. Kibas ngau tenat ban let kwai atong. Kumta bun bha kibriu ki ong bakane ka kwai dokha. Kadai ka kam khalai. Henry ha shwa ba pinrangko I utulit. Pide ban tip baka fishing competition. Lane ka kwai dokha atong. Kadai ka spot ha ka perthai. Kumta ban tip ige jing hisha. Tongin ya sngap. Kumno uba alhek, Ukren kum unong pej, badik mi ya katenat rijingri hapo kajela. Inang ay mensif na kerja nang kapor sa kapor, kita mi bun, la badon kum kita kiba ang mopi kiba ay ben pelong conversion nung don kapor sa kiba bune kiba la bende kileban ben mi dan kita ben yo ben ay kam ay jamil di. Nong ba khwai dok khalai te ngan nang ni ngadi khalai. Ada kita umno khalai tu itu ya. Khalai tu buat. Menda wilayah kai gerembur ru ya thong pinong bu khalai. Menda wilayah kai cricket ru ya thong pinong khalai. Nga tengah met kita te. Thong tu kita itristom. Te kumnu ru ila banong ba nur banong ban la lut berkhoi. Te kumnu ru lai 4% ngin persen ban increase. Apa ada kata ini show haki farmers doni apa ke state Meghalaya idon ke potential idon ke scheme idon tidak ada upaya ba usip yang tadi kum galuh lehut de muting nong ifikan swan ke por ba at least umantang have to depend adu 4% 20% have to depend by naki dokhan ko wana sabag gari jumi tilada nyiru ikwa ban ailat gi briu jumi ki farmer jumi bagi sedang no ala jong kam bi dokha ri jingri di sniang ri ki siar ni gatai bungin long self sufficient ni state mi ali sebala ban yang lagi jumi ki